igama lenkosi madoda. Siva uNkulunkulu ke ukhuluma amagama. Uthi ke njengebumba esandleni sempumbi. Nani ninendlu yakwa-Israyeli ninjalo la kulesisandla sami. Ninendlu yakwa-Israyeli ngalamanye amagama nina bantu bemphilayo emhlabeni ninjalo esandleni sami. Shothi ngalesinye isikhathi kuyenteka wena umuntu waJehova wonakale simakade akubeke esandleni. Simakade wena abese uyayekela. uNkulunkulu wethu akabese uthi angisafuni. Kodwa uphinde yena abakhe kahle. Hayi sibanini egameni likaJesu. Ngifuna ukuthi namhla bazalwane abahlali phansi tikhona izinto abazalwane lekubona lekubonakala. Kodwa kidinga wena madoda ukuthi uqalele phansi utake kahle. Kumbe basukuthelile ukuthi sekuphelile. Kumbe basukuthelile ukuthi hayi akusenanjani. Kodwa namhlanje ngifuna ukutshela ukuthi usalaphile futhi uqalele phansi. Egameni likaJesu. Liphayiphe lithi ke uma imbita yonakele ayisela msebenzi. Uma imbita yonakele iluhlupho. Ngake ngahlushwa nami mfundisi. Ngahlushwa ngibhobhele ekhaya lingahluphile lihlupha ngamabobo. Uma sisuka le ekhaleni kusehla sathenga noma kodwa amabodo abangu-2. Size 3 and size 2. Kwasho ukuthi lo size 3 mncane nomndeni wami. Leli bodo phela ngafika lethi ngakhi labobo. Lo makoti waphela kabuhlungu. Leli bodwe selonakele. Ngalesikhathi aphela kwakubika lokuthi uma atawuphela lephalisha icona amaqedzi lokho ukuze atawuvala ngawo lembovu. Futhi sasingafuni thina emndeni wakakhe ukuthi uma avala lembovu lephalisha afake ngephansi atawuthela khona emanzi. Ngoba sifuna lamanzi uma abila sike thina kuwo. Ngabe mthola manje.
wathele abantu wagqwatha azabila angavuki until manje. Asishayela ngesele neze. Hey Nkosi yami. Ngikhasaba ukuthi ke uma impilo yonakele inkingi. Angake impilo ngibe kuyo babemfundisi angiyazi kahle ngisho ukuthi ungenteka impilo ayikone bona uvaleka ngendlela thina. Funa ngithi ngaze ibe necrack noma ibe nembobo funa vele ibhidlile. Uyothenga leyo. Hallelujah. Uma inkinga bazalwane imbida uma iseyonakele iba inkinga ibanga stress nikati ibanga isida engqondweni nikati ibanga sifo engqondweni nikati ingaze ibe inkinga uhlale uqabanga njalo noma ufuna ukusemane wawo imbida yakho. Hawu imbida yakho. Lokho kwenta ukuthi ugcine wahlelwa tifo egameni likaJesu. La sifunda khona lithi ke lendoda yathi mayakha lembida yonakala yaphinde yakhalela phansi yakhalela yasayiwa inayiwa yakha lembida ngohlobo lolwaseluhlukile funa thina namhlanje egameni likaJesu. iBhayibheli lithi simakathe njengombumbi nina njengebumba nina esandleni senkumbi kanjalo nani esandleni sami nifana nenkumbi. Ngalamanye amagama siphila la emhlabeni sisesandleni sasimakathe. Wonke umuntu lophilako uhleke engalweni yasimakathe. Kuyenteka umuntu onakala hleke engalweni yasimakathe. Kuyenteka umuntu into tingahambi kahle kodwa hleke engalweni yasimakathe. iBhayibheli lithi simakathe ngabe siyayekela uphinde simakathe akhalele phansi. Ngingakhuluma amagama athi ngitawuphinde kwakhe wena u-Israyeli ngikwakhe mina futhi kabusha. Noma ngabe bosawubindwa ngamagama emhlabeni kwekuthi unolahliwe siveni sakini kodwa mina simakathe ngitaphinde kwakhe ngikwakhe kabusha ngoba uNkulunkulu lokukako bese uguqula kinto egameni likaJesu. Ngifuna thina sabone noma ngabe kukhona kinto emhlabeni lesizonakele ukhona uNkulunkulu wethu lo ngathilungisi khona simakathe
inhliziyo ehlanzekile. Wabathi Davida uyathi ukuthi Thixo yami kanjani kanjani. Simakathe ekhaya ngoba wena umenzi wezinto ezingezeke bese zenzeka. uNkulunkulu kuphela bazalwane lokukhulaniwe umuntu. Wena kuphela lokwendawo balekela kuye. Kodwa utotoke tinto balekele kuye. Egameni likaJesu. Nguye kuphela lesimakathe loshintsha tinto. Yashintsha letinto umfati atishintshe. Uyatishika umuntu letinto umfati enzika ngoba la emangweni kunama-challenges amanene labhekene nabo mama. Simanazela yedwa mfati lohlakaniphile balekela uNkulunkulu. Mfati lohlakaniphile ngani wakhe longcono usimakade. Mfati lohlakaniphile uyazi ukuthi kumelele ekhaya lakhe ikuJehova sebawo. Mfati lohlakaniphile uyazi ukuthi indaba yakhe la iyawuphelela khona. Indaba yakhe iyawuphelela endlini yembumbi. Kukuphi endlini yembumbi? Unasimakatha ngoparayitha khona. Endlini yembumbi kuphi? Kulapho la sikola khona. Sisendlini yembumbi la sikola khona. Ungabuzwa tinto letini. Ungabuzwa tinto letisha empilweni yakho. Ngiyeke uPastor Paul athi njalo ngiyahelwa ngenxa yenu bazalwane. Ngizwa ubuhlungu ngenxa yenu bazalwane. Angilali ngiyathanaza. Ngithanazela ukuthi kubunjwe umuntu phakathi kwenu. Ngithanazela ukuthi kube nomuntu lowaphekayo emtimbelweni. Kube nomuntu lowaphekayo empilweni. Uthi angilali usuku bonke. Selokhu ngiyathandaza. Selokhu ngiyamncenga uNkulunkulu ukuthi avuse Kristu phakathi kwenu. Alabanye bagana uthandaza ukuthi simakathe nguwe lobumbako. Ubumba tinto letingekho khona. Uthi-ke ngiyathandaza ukuthi ubumbeke umuntu nomKristu phakathi kwenu. Egameni likaJesu. Amen. Umnandi bazalwane kwekuthi empilweni yamabe kwapheke umuntu longifeza. Aphile babele ekhaya phakathi kwakhe kunemuntu. Igama lakhe uKristu. Lekhaya liba nenjabulo ngoba mntaka walekhala ngoba kubunjwe umuntu phakathi kubo. Hayi Nkosi yami. Ngalesikhathi lo muntu abunjiwe asempilweni yababe. Ngulo muntu purpose. Ngulo muntu lo-operate lo baba. Ngiko Jeremiah athi ngiyahlupheka ngoba kwakungathi lo prophet uthi la phakathi kwami kunetinto letabunjwa. Tabunjwa uNkulunkulu sesibeletheni sonake. Letinto kuyangihlupha. Kimi kufana nemlilo. Kimi kufana nelangabi. Nomlilo akuvumi ukuthi ngithule, akuvumi ukuthi ngihlala phansi. Kwenenjani Jeremiah? Kunomuntu lowabunjwa wafakwa empilweni yami. Akusuka nini? Ngiko okwenteka kwabazalwane kwakuthi ngalo ekhaya makubunjwe umuntu phakathi. Oh my God. Nguye nomake awusuka nini madoda. Nguye nomake loletha injabulo la ekhaya. Nguye nomake loletha isibusiso saNkulunkulu ekhaya. Nami phakathi kwami mntana kubunjwe umuntu. Igama lakhe uKristu. Nkosi yami onakala make tinota khangela kahle kangaka. Wabonakala make ungathi usithutha kangaka. Ngala
Lisebalungiswa. Mama, sebalungiswa indaba yakho. Ngoba ufana nembumba esandleni saNkulunkulu. Lalela mama, abantu bakho bafana nembumba esandleni saNkulunkulu. Mama, lalela abantu bakho bafana nembumba esandleni saNkulunkulu. Ngibona mthatha njengalombumbi lakha lebumba wakaligodo lakhe laselonyakana wakadivaka waphinde ukalela phasi. Kanjalo nasimakatha kadivaka. Noma thindo ngabasetholakele phinde simakatha kulungisa. Noma thindo ngasethambe kabi simakatha siyalungiswa kufike kulunge egameni likaJesu. Funa bazalwane basho njalo namhlanje emini egameni likaJesu. Ukhona uNkulunkulu lo wakha umuntu ngaphakathi. Nguye yedwa simakatha. Davida uthi Nkosi ngala kimi inhliziyo lehlanzekile.